Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga inta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Glenda. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam Glenda. Dear Miss F, iti naminsan nga inakpanagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa kadagiti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastametan ti diploma. Nakyuryosak nga rod ket dinengeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat tapno innakmat ibinglay ti nagbalin apadas ko iti biag apatsek a makaibati iti nabalitukan nga adal. Nangruna kadagiti padak nga agtutubo. Dua kami lang agkabsat ket siak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga ro ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga ro ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka Glenda, birbiro ka na kamanan ni Teacher Idi Kalman. Agkara absent kamat ngamin. Agdrapak san Jenny. Anya? Ngam apay, sayang mat, sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho aklangin. Anya? Sa dino kumangay mat ti pagtrabahoam? Basta, ada trabaho nga agur-uray kanyak. Palpasampay adag iti requirements mo, iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masadutak ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agungit da. Kayat dakit di tapno awanen paggastusan da. Anya? Wen, isong agdrap akon. Agtrabaho akit din. Ison tumatla ang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen Jenny, apay, ada ka ti parikot. Ha? Kwa? Mayat dito'y friend, naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko apapanan. Arak ijay, arak dito'y. Pwesto ti hikit ko daytoy, kat siya kung titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amatan ti panagadal mo? Bayahamon day ta adal-adal, friend. Isang tumat lang titurong na ako nakmanan. Diskarte lang mo ti kasapulan tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda? So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan ken aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? Ay, jak amo kan ka Glenda. Kinay kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginuntaman kit di. Ay, agakapsutak ngamin kat no jak makaraman iti arak iti lasud ti agmalem. Anya? Anya langit din ti pan nakairan-ranana. Agpada tagayam at nagdrap. Oray siya, masaluta ko nga giskwela. Iso nagdrap akon. No, kasta, we are meant to be. Wala niya. Nakayat mo, yawit ka na jibalay. Anya? Well, asawain ka, Glenda.
Di ka man mangrabak iti kasta. To ang mga numamati akyan ka, Brian. Kasla at paikit din naimunawan iti daytang imbagam. Sana nga mang rabrabak. Ano kayat mo, agasawatan? Ikasar kamit. Di oray, ang grande pa yun, kayat mo. Anya? Ado ti kwarta. Este, kwarta da mami kan daddy. Anya? Ay, sosa na bardag kan San Brian. Dinasayaat. Ituro mo pa ilang. Iti kasta, mausawan ka. Sana ka napartak. Amok ti bagbagak. Iyawid ka, no ko na. Iyawid ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito. Itay pa nga umawawag ni Mami. Brian, Asino ti? Hoy! Hoy, Brian! Brian, agree ka! bumangon ka. Aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sa sino ti ayan ta? Sa di na ba ka ma? Dito'y balaya. Di ka man naging didi. Amok mo't lang nga nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian Dinak man... Ala, bumangon ka kit diditan. Kat urnusan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Ngam... Seryoso kiti bagbagakan kay di rabi. Sa anak anabartag akas ko nam. Brian? Di mat ko nam akayat nakmat. Kwa? Malaksit ano, bartag mo day jay. Ayan, awanin mabalin mo. Nalpasan ti amin kada tayo di rabi. Nulakid di tao manugot ka. Agkasarta na dagos. No di mo kuyat, okay la kanyak. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian Tiamana. Saan nyo kumamat na basta tong paanlatan ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana, Di ka makibiyang ditoy no di mo kayat apati sika kitong paag. ha? Nanang. Awanan ka itibain. Tiyam mo may, igagaid mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, kaday tamat gatal mau timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni manong mo ang naggraduar kan nagtrabaho pa sakbay ang nakinobya. Sika pa'y kit din a babae, tinagaramid, iti pakay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang masikugkan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikodan ti anak niyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pa'y, nag-uubing kayo pa'y laang. Anya laangan kay tagbalin ang biyag yaw. Nang runa intunadan anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, ha? Ti kunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Sa nabalay, tayo jay kami tumutan balay nga agnad, nana. Adamot na dadi kan, mami. Isuda pa'y ti makamu kadagit ikasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbirukan mi nga agasawa. Di kagdanag, tadyak baybayan ti anak niyo. Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mang Pwet? Awan pa'y mo, Daddy. Ngam, nalabit. Paawid din dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam tuman to may jibalay. Adagamin ilakla ko ti kumpare kalugan. Mapanminto ko makitaan. Barang kabailan na atarimnan. Gatangan min. Sa amin tumat ilako itinangat nga to a presyo.
Sige, Daddy. Ibagaktukin ko na, apaman na sumangpet. Dakal gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Siya mabulan ng Daddy. Kabulan ng gaya man. So magmamanulangan nga daw ti Orion. At danton apo ko. Nay, awan sapay makatawan ni Zack nga masikog ka man ang Glenda. Wen nga ron, Nanang. Ay sos, ag-control kayo mga mina. Rupag lang ag family planning kayo mat. Itikas na saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam latay da balayan. Daddy, Ne, ada ka matgayam di taabalayan. Talaga kasta, taka-ubingan da ngamin. So, di mo ka dilaplapdan, tiragat da. Agyaman tayo kitya. Tagsasarunod, agitya puko tayo. Daddy. Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo pa'y nga agawawir. Ay, sabagay mo't kit di abalayan. No pagdanagam ti pagbiyagan da, di ka madanagan abalayan. Da kami ti makamu kadakwada. Kan may sa nakitak mo ti panagbaliwan ti anak ko. Pudnong ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama kan asawa ti may sa pagtaangan. Ikagayad na mo ti agtrabaho para iti binukol na pamilya. Sana ya, Glenda. And Daddy. Pudno timbagan ni Daddy, Nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami mo't abinaybayan. Naanos kan nagagat ni Brian, Nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti ang pukot ha. Aywan agawit ka nga minan bakit? Iti kasta, maaw-awir mo madazak kan zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontratak. Sana kon nga agrinyo. Kawun nga min Hindi pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangkin mo ti ulom. Umdas mo siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo ana ipuntar mo. Kabayatan ti kaadam ti tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanawon ti panagan-anos mo dita, bakit? Ubing pa ni Brian iti pemanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawit kan, tapno makaina na kamay. Mami! Ay na, nakatataerlat ta ti anak ko Pudnuti ko na ni Daddy. Panawan mo tantap no agawit kayo. Itikas ta, makaina na kay mutan. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasyak mo tag trabaho para kada kayo. Ay na, amom ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunakin ka anak ko. Kaya't kauna nga agkan kan arakupan. Ay na. Ni Mami man. Sana kon nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasan nyo iti iliw yo kanyak. Iso nga agawit kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga, anak ko. Tapno maaw-awir ko matan dagiti apo ko. Brian! Apay bakit? Mga no, mabalin nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikaswam kit di dagiti anak ta. Saanak mat nga kurkurang amang mangtad kan ka. Wen sa bali latamot adda bukod ko akwarta. Di nagbatnugak mat.
nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, adda maibagada kanya. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan. Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko no gastusa. Magatang mo amin na kay kayat mo. Ikan ka ti kwarta. Gatangan latta ka din no anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka da mami kan daddy. Siyak ti makamo kunak lang aro din. Ang Brian, O sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunam. Sigurado adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. agpaiso Brian. Amumot asanak ang narigat akasarsarita. Ngam kas itin ako nakon. Sigurado lang adi mo mabaybay ang dagiti anak ta. Owen, Brian, ikari, katagyaman ako nay. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito italyer. Nagadot isa sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka, Dagos. Nagmato ti gurigor ni Zion. Apay kay, kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Uwan nga ron. Nadyak man amo. Agay ay ayam damot kan ni Zach. Pagamuan ta kila at matlatan na nagsangit. Di saklutan. Kasta una yabara na. Daitan ti bagbagakan ka, Glenda. Mabaybayam sanda kiti ubing ah. Gapoy ti dayta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ate panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling ak. Ngamjak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mat nga nairanran na ngagsakit ti anak ta. Pangaasim, saan ta kumamot ta na pagrikyaran day ta abanag? Agawid ka kitin. Matanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo dita balay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris bumat siguro itan ti ibagbagak idikan ka, Glenda anak ko. Nanang, Pudno, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamatan iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. nang, Hanggang anusam tay sumat ti kinayat mo. No kumata nagadal ka ide, di maisa ka mat kumaita na professional. Nurse ka kumamat itan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantel. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak manan iti saan arumbang ako na account. pakawanan ta kumananang. Nagbali na kasukir nga anak. Tiamok idikat, saan kayo nakasapulan pa'y? Ngam, nagbidutak. Gaputa. Tada kayo matlagayam ti kamangek no kastoy nga da parikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. Adda ditan, nalpasan. Addan anak yo ni Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan may isa, nasimpot-but nagiti na kay kamangam. Nanang, Amin ababawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko. Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti may nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? okay lang mo't friend. Sana maliklikan. At dalatasan mi apag kinaawatan nga gasawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mutlang nga dagos. Nasayat nga rod ano kasta friend? When friend, kat
Sika, kumusta ka mo din? Dahito Kaasi ti apo. Umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso ngay nararapaap ko. Ay, imbag ka pa'y, friend. Sumagmamanulaan nga na bulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, day tamo ti nararapaap mo idi, san ka di? Kunakmat ngamin kan ka ide nga ituloy mo ti agadal ngam nagtangken mat ti ulom. Kinaykayat mo mat tinagyan iti inuman. Anya ngay, inasawa da kakit nga rod adagos. Agbabawi akman, ngam nalatawan ti amin. Sayang, ngamin, jak na enjoy ti panagbalasang ko. Nasapa anak ki asawa ak. Nasapa ak ngamin anaganak. Nasapa ak anaadaan iti obligasyon. Pagyaman aklat na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga asawak. Kastamot tindag iti naikamangak. Talaga siguro akas ti biyag, friend. Iso siguro ti makuna agasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yu ita. No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan iti nagugwapo nga anak? Kan, saan ka anaadaan iti nasingpat na katugangan? Saan ka di? Owan mo't kit di friend. Aklunak a nagbiddutak. No amirisak ngamin ti amin, awan sa bali a pabasulak no saan at ibagik. Talaga asyak ti ayan ti biddot, ngamin nagbalinak asukir nga anak. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Imbaglaangan tanasingpet ken nagagat ti nagbalin nga asawak, kastameten dagiti na ikamangak. Kadagiti padak nga agtutubo, ipasnak yu ti agiskwela. Banoron yo ti rigat ken sakripisyo dagiti naganak yo. Ngamin awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayon tumatlaang. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam Glenda. Daytan jay kunkunada nga study hard, don't study hard. Alaket talaga siguro nga iso ti makuna agasat mo pagayam ko. Anya ngay kat adaditan, nasapa ka anak ki asawa, iso nasapa ka mat anaadaan iti obligasyon. Sayang lang, ngamin saan mo na-enjoy ti nagbalasang. Sayang mat, gaputa saan mo iturpos ti panagadal mo. Ngem no talaga nga kayat mo ti makaadal, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Mabalin mo mat nga ituloy ti agadal. Kasaritam ti asawam kastameten dagiti na ikamangam. Agadal ka. Aramidam akarit dagiti naglabasam, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam Glenda, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Sapay kuma, taitultuloy yulat ta ti dumngeg kadag iti sumarsarunupay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan asilin, ti Ilocos Norte.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangngeg ko ama drama may papan kadagiti naulpit nga ikit, may palagipmet kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay anaawi sakmet a nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manen ti amami iti addamet laeng anak na. Ket nagdennada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag napilitan ti amami amangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami. Tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino. Kaslaad da napatig na ibagaman. Ay ayaban nak ngamin ti kumparek nga da iti Manila. Dakdakkel ka no ngamin ti sweldo ijay. Kat, anyangay kumaita, Marino. Amang ano mabali na si Kapay laang ti makaammo kadagiti duang anak ko. Anya? Si kalaang ngamin ti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel dametan. Saan dametan nga ubing apapaanawa? O sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan may sa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat idan. Ay na, agyaman ak unay. Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anyangay nga rod, talaga akas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod nga ayatak mat kiti anak mo. Agyaman ak talaga, Nora. Awan anyaman na. Di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaaddam iti adayon, Marino. Itatapim manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat ti sadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito'y balay. Tapno addamet gunggunak ang mga aywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Sika, Ramel. Tulungam ni manang mo kadagiti matrabaho dito'y balay. Wan? Wen, ante. Anak, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararag tapay nga umuna, ading. Ay, sige manang. Agkidemakon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramel. Ha? Idapon nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay mabutengak no awan silaw manang. Irwam mon nga awan silaw. Tapno saan ta maungtan, ading. Kumusta, pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay ka kadilaan ditoy? Okay lang mat pare. Maikawak. Ang patcheck ang mairwamak tumadlaang. Una, kastak matlang ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na, no di mairwam kan tumatlaang. Wan nga rod pare. Ado tijak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigatan ak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta, pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod pare. Mairwam kan tumatlaang, pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklaka ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Husto ka pare. Katagyaman ak manan. Dakkel a tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na, pare. Maliit na bagay.
Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka mat? Wen, kailiw kayo nga minan. Kumusta kayon? Kumusta na gitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. Adda iti nasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, Wen? Wen ka di. Kat, nagsweldo ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipauit ko ti sweldok. Sige nga rudan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da iti pagadanan. O sige, sa anak pa nga mi na makaawid. Tamakumikom kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpat a parcel. Iso asikapay lang ko mati makaamo dito balay, Wen? Wen ko naklang nga rudan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga rudan ti kwarta. Tapno maitid kumatan kadagiti anak mo. Wen, bakit? Inkamin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti aguruuray ang matrabaho dito balay. Naawatan nyo, ha? Wen, Auntie. Kat, anya pala ang arut ti mulmulagatan nyo. Ing kayon ang. Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat no ing saganaan kayo mutin iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay, kwa. Awan ti kwarta. Maalaala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwarta. Di mat nagpawit ni tatang edikal man iti allowance mi, Auntie. Ay. Dinak man surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie. Ala, sumrak kayon. Didak disturban. Ramil, bagkatan man di tangke ti paglutuan. Pairuar mo. Wen, Auntie. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit mat gayam. Agdalos kayo matlaangan dito kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. Wen, Auntie. Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. Wen, Auntie. Oh, anya pa'y laang ti mulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Wen, Auntie. Agawaam, tatulungam ni manang mo ditoy. Wen, Auntie. Ha? Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalain nyo ti inorder ko asaba. An-anwan nyo ti saba, Auntie? Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ilako inton bigat. Ito'y tibayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyaman ak, madam. Mabitlaan, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutan. Ay, agyaman ak unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Ops! Apa yun, madam? Wala. Aglikos di panakitak. Tulungan na pangasim. Anya pa'y laang ngay aramidin nyo silin. Ingkay isursuron at inlutok abananak yo. Wen, Auntie. Ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami. Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang nga agkabsat ti mapan aglako. Ha? Anyan tulaangan nga iti ko na endag iti tao ang makakita iti anak ko nga agisursur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam kit din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan ang may bagay kan kuana ti aglako iti kasta. Nawatam. Wen, Auntie. Kumusta tirik nayo, Madam Dolores?
Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro, dayjay. Katagyaman na iti panang tulong mo kanyak. Marino, iho. Awan anyaman na, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo at tao. Nana ko namlatan kanyak. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko maday to'y. Ay, saanin, madam? Anti ko na, saan madam? Ha? Ay, ko, saanan, Auntie Dolores? Alakit din, amok akasapulam na ito'y. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaumon, Marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo matkayat nga awatan ti it-itit ko. Kayat mo ka ditag pa ay kanya kas driver? Di kagda nagtaswelduan ka. Isulangan ti itid ko kas gong ko nam. Ha? Di kagdanag, tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello? Kasarita ko madagiti ubing, Nora. Ay, kwa, nakaturog dan Marino. Ni, nagsapadan na naturog, bakit? Wan, talaga amasapsapa damat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan nga eh? Saan da ka di matlaang nga papaanawakan ka? Ay, kit gagangay day takadagiti ubing. At dalat tamad ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay laang ida bakit? Imbes amay may salaang ti awir mo, na inayon pa'y dagiti duwang anak ko. Win ka di, saan a problema day ta? Okay laang mat kanyak, lakay. Kas nakunakon, anak mo ida. Inayat ka mat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko matidan. O, kasano ngay lakay, kaano ka manin nga agpauit. Inton umay alawas pa'y laang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y laang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol dagiti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Ne, pakikita man bakit? Aman kit dimot no tila pag-usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, kat saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mon ti kwarta, Marino. Bye! Bye, bakit? Ne. Makadlawa ko na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagpagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, apo. Silin! Silin! Apay ka di, Auntie Nora. Apay tarupam! Anay ko, Auntie! Anay! Di mat kunak nga agluto kayo? Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak? Kalkalpas ko lang kami na naglaban, Auntie. Agrason ko pa'y laang! Nun, Auntie! Nagsakit ti kadalyo! Anay! Naabahak lang arudan iti sugal. Awan pa'y masang petak amakan! Ala! Inka agluton! Darasam! Uwan, Auntie! Palubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Ang urayan pa'y asumang pati mang ekstrakan ka. Wan pare, katagyaman akmanan.
Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso ang maawatak triknam. Basta awagan na kadagos into nagsubli ka, tapno amok ti ibagbagak kan ni boss. Wen pare, di ka madanagan. Tagsubli ak madla adagos. Ay, ugayam. Aha. Alam da ito'y. Ha? Ne, apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ah, ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang day ta agatad. Agyaman ang unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awan yaman na pare. Apay, itam lang ayang mo, anasing petak. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta am tumatan dagiti anak mo? Nang runa ka ni Ramil. Wen pare, makadanon dayta iti inaanak mo. No kasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino? Wen anti, iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pa ilang nga sumrek iti sumagmamano nga aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ento nagsubli ka. Ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Ay, saan na mabalin anti? Nakababain mat kada kayo. Kan may sa, agad adal da ije probinsya. Sana problema day Tamarino. Tulungan ka amang paadal kadakwada. Itugot mo idan ditoy, agraman di asawam. Anya? Basta agawid ka, katinton agsubli ka. Ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo amay sinakan ka. Talaga anatangken ti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw. Naaglaba kayo! Gusto nanti, di yun bautan ni manang ko. May sakamat! Anay ko, ante. Anay. Kuna, tupay kat nga adang matingar arabidum ka dagiti anak ko, Nora. Tatang. Jak laing pagarup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa. Pasensyakan lakay. Ang pinasensya talangin, Nora. Nga masapul asong batam itilintad ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Sikamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino. Lading ita ka. Nga manipod ita. Putdentang ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Denggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim. Ay ayatin ko. Huston, Nora! Jakon kayat amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminen abad badoyo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko! Ay, kung pakawanin na ka din, Marino. Sorry, iti inaramid ko. Ikarit ngagbalbaliw ako na saan da kami kumamat apapanauan. Pangasim, Marino. Gapo iti panagpakpakaasi ni Auntie Nora, saanan nga intuloy ni tatang tinagdarom. Ngamkit di pinapanaw na ida ijay balay mi. Ita Miss F, adda kami iti puder ti baknang abaket anang tulong kanitatang. Agpapaay kami, kas katulungan na dito'y balay na, katukad ti panang paadal na kada kami ngagkabsat. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Silin. Ken ka pagayam Silin.
At datay pagsasao ako na nakat. Dagiti tao ang mairoruman, Diyos ti manarakan. Nagasat kayo, ta nakatumpong kayo itikas ka ni Madam Dolores, anang ibilang kada kayo kas pamilyana. Pagtalinaadan yung arod kumati kinapakumbabayo, itikas ta kat agtultuloy ti bindisyon ang maawat yo. Igaad yo ti agadal para itinapintas ang masakbayan yo. Alakastan pagayam silin, kat pagyamanak matunay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan itinagan a Denver. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay to'y padas ko, barang agbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti estudyante adumdumngeg ita. Saan kami mat nga iso ti baknang, nga makunak nga adamat mabalin ti pamilyami. Daytoy kat gapu matlaeng iti panagsalukag dagiti dadakkel mi, babaan iti panagmulmulada iti nateng. Siak ti buridek kada kami alima nga agkakabsat. Sang kaibaga dagiti kakabsat ko asyak kano ti paborito dadadi ka ni mami, gapo ta matungtong palamin akayat ko. Nagkampante akmat, gapo ta talaga nga ititad damat amin amasapul ko. Itad da amin akid dawak, nang runa no maipapan iti kwarta. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabian ka ba, Denver Baraw? Ne, baka mo't gayam, antine na. Kunak lagi din na sino din naka-flashlight at sungan. Way ko ma-double check ti gate. Amangan kunak nusan manen anailak. Apay nga ita ka lang nga agawid, adala mo ti rabi iya. Naimasan mi nga minti nagjajaming kadagiti barkadak, anti. Diyan mo din naputan ti oras. Susapaw, nabartek ka manan. Saan, anti? Nakainom lang. Ay unay kalakit din nga ubeng. Apay, di ka mabutang amag na magnad ka rabrabi eh. Uray kumama no saan ka ang nabartag. Intun kuan, makasalaw ka dita iti mangkursunada keng ka. Awan rin ba nga pagbut nga kandi? Awan matbasol ko. Amuyong hata nasingpada kandi. Malala, umunag ka nga rudan tayong ka maturog. Ada pa'y klase minton bigat. Okay, nanti. Mala, umunag ka, tailak konti gate. Okay, nanti. Sige nga rod. Good night.
Hello, Roxanne. My love. Nakaring ka di pa eh. Nakaturog ako ngam nalukagak iti awag mo. Apay ka di. Ay, kwa. Sorry, my love. Nabartag mo tantoy ay ayatan. Unay ka matang Denver. Di mo't nagkari ka adi kan uminom iti arak. Wala jakbat nga rod malaptan ti bagay. So sorry ka din, my love. Kat, nakaawit ka din. Saan ba nga ron? At kita dito higit ti kalsada. Agur-uray akiti pagluga ng agawin. Ay na, padala man grabe Huwag nga ron. O sige ha. Pasensya ka no. Nasingak ti panaturog mo. I love you. Di ka pumampanaw di ta aging kaadyak sumangpat. Urayan nak nga urayan. Umayak di taayan mo itamot laang. Sige. Orayan ka, my love. Kitag agyaman nak, ha? Agananad ka. Oy, Denver, bumangon ka ditan. Aldawan. Denver! Ni. Abing adda ka dito yung manang Gina. Apay, di mo kaya tikadak dito eh. Saan mo't ngiti kas tamarang? Mas dawak lang amin. Nakasapsapa, gumanda ka dito eh. Ni Roxanne, sa dino tayo na? Nasapa rimwar. Inlutuan na kapay nga rod iti pamigatam sakbay apim manaw. Kasta ka di. Ay unay kan Denver. Di ka lang mabain ijenobiam. Agasam man, tas sinukon na kapay gayam ijay inuman, idirabi eh. Nasobra nga rod din na ginumala. Tanda ni Jack matanayawit di bagay. Maglangan. Tayo may ngagpaiso ni Roxanne. Nagkuna ngamin aya nga uminom-inom ka no di mo matgayam kabailan. Masansan samat ti panaginom mo. Inton kuan mabaybay am ti panagadal mo. Nagsakit ti ulo ka. Kaya't ko pwede maturog. Na, bumangon ka kit diditan. Aldawan, di mo ibaga di ka sumrek ita. Saan mana? Masadutak. Anya? Inton bigatak to na sumrat. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, man. Da kayo. Kumusta kayo dito balay? Kasi ti Apo, dasaya at kami matlat na anak ko. Kagapgap pumila ang kinidadim ijay garden. Kasta ka di? Wan, iso nga ikaad mo ti agadal, wan. Tapno at damat agas ti banbanog me. Uwan, Mami. Ayun gaya. At the educational trip mi dyan Manila inton maminsan na bigat. Pauitan lakman italawans ko. Kasta aya, manungay ti kasapulam. Umanay siguro ti 10,000, Mami. O sige, ibagak nga rod kin ni manang mo at Gina, ta itulod na di tadagos mo ti kasapulam a kwarta. Sige, Mami. Agyaman hak, ha? Ay na. Nagmayatan. Nagganas trik na. Kasla ko man tumaytayam. Nagganas na piyak, George. Sanungay din bag. Awan ka din di kortam dita. Naibusin din inuman ta. Awan nga rodan. Naibusin din pa ita kortak. Awan pa ikitin ikatang ko iti pang inhale exhale ta. Ay sauce. San amabalin adita makahit-hit buga ita bro. Kasapulan ti bagita na ita. Awan nga rod. Iso na lang. Taparikot ko no sa dino ti pangalaan ta ita iti gatang ta. Dating gawi bro. Magtakaw ito man. Gawin na. Anyapin ngay. Awal mo din sa bala pamuspusan. Sa dino ngay. At ka din target mo. Adda nga. Nabayag ka pinalpaliw ko tayo balay. Sigurado.
Ado ti maalat ay jay nga ilako ta. Agkay wala ti kagawaan ay jay. Ay kat mapantaro ti nga. Tani, birukan man ang tibagik ti saysay o. Unay kamatan, Denver. Saan kami mat nga kurkurang amang mangted iti allowance mo? Ngumapay nga'y apati panagtakaw kat nasursurum matan. Sorry, Mami. Ikarig, saan na mauli? Amom ka di analaos ti pungtot jay amam gapo iti na ito'y ngay naramid mo. Mami, Ikikanda kamat ngamin iti kwartam. Ang apay amasapul nga aramidam ti kastoy. yan saan dakit din, Mami. Itikas na, makaruwara kong dito eh. Tsak kaya ti mabalot, Mami. As-asikaswanan ni manang mo ay na ti darum kontrakan ka. Isu na laang tadyak mo, numanugot ang makiareglo ti tinakawan niyo. Kahit naman siguro, Mami. Kamin, awan mo't naalam iti balay. Timaray kami adagos, iti nakita ta kami. Pag gusto mo't nga dagrunrun da pulis, iso na tiliw da kami. Wan, ngam pinanggap yulat ta atakawan jay tao. Iso ang mabalinda kayo lata nga idarom. Pangaas niyo, Mami. Aramitin niyo kung Mami nakabailan niyo. Tapno makaruwar kami dito eh. Please, Mami. Daddy. Daytoy bay! Huston, Marshal. Di mo kumamat palaluan ti anak mo. Nakakaasin iti pampamayam. Dilak pakibyangan ditoy. No di mo kayat asika ti bugbuga klose. Marshal. Daytoy tirumpanggan ko ana. Iti kasta, agnagam. Damo tayo, agad adal. Yung sambat gayam, tanabayagan, anagdrap. Kanya, puno ka diti bagbaga ti amam, Denver. Ko, Mami. Sa dinuay, ti pangit-ipanam ka dagiti ipaw-paw it minga allowance mo. Ha? Ha? Daddy. Ulbod ka ang namintakan! Marshal, Huston. Kunam nga gad-aral ka. Nga mo sambat gayam. Tatay tagbis-biso traramidam. Nasaysaya at langan na pilayan ka. Tapno di kan makapagla! Di mo man lang pinanunot. Dagiti nagrigat mi amang papaeskwela ken ka. Tay tagad din agpalpalog tinararamid mo. Iso apilayan ka naman. Tapno amok lang arot adi kan makapagla! Daddy. Huston, Daddy. Ika, sana na maulit. Promise. Daytan tibagbagakan ka, Denver. Iyalang-alang mo mat ngamin dagiti ibagbagak itikan ka. Anya nga ita, si kamot lang ang tinakakaasi. Diyak mo na maramit kayam ni Daddy ti kastoy kanyak. Asino ngay mat ngamin ti ama amaragsakan iti kastang inararamid mo. Roxanne. Kasla saan mat ngaminan asika ti sigod a Denver, anaam-am mo kan inayat ko. Roxanne. Amumit no kasano ti panagayat ko kan ka. Inawat ko amin ang nagkurangam. Namin ano kan a binagbagaan. Ngam di ka pulos dim nga kanya. Sorry. Nasakit man. Ngam nasaysaya at siguro no agsina tapay laang Denver. Anya? Roxanne. Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy. Angam kayat ko ang makaamiris ka. Panunutam kumamat tirigrigat dagiti naganak mo kan ka. Roxanne, pag-asim, di mo kumamot aramidan di kastoy kanyak. Di ka agdanag. Nulakit di tagbalbaliw ka. Kat maisimpam tibiyag mo. Adaak laang dito'y nga aguro-oray kan ka. Saan, Roxanne? Tsak laki di ka bailan na mabukaw kay tibiyag ko. Nukas tangarod, panagnakam kanyak dayta. Ha? Makisinubyanak tukan ka. Inton makitak ang nagbalbaliw kan.
talaga siya ako makontak ni Roxanne. Mawatag mo kiti. Naabaya ka siya tinagbalin na desisyon na. Anya ngay arat. Siyak matlayang takin basol. Ano sakti kastoy nagtungpalan ti relasyon di. Basol ko ti amin. Wen, basol ko. Kasano agpaitan. No gawin na. Sigurado bugbugan na manin ni Daddy. Lumakita na. Sa dinupaitan ti papanak. Sa dinon. No nagtangkad mat ngamin ti ulom, Denver. Anya ngay ita. Inuray mo pa'y ama kaungat ni daddy kan ka. No dimngag ka kumakadag iti pamagbagami kan ka. Di awan kumatikas to'y ama paspasamak. Sorry, Manang. Sorry talaga. Di kan tumat ngamin nagpampanunot. Diyan nga ruda na mo taramidag, Manang. Sorry. Mala, gusto na ita na panagsangsangit mo. Anya kay nga rod, adalitan, nalpasan ti amin. Tirumbang nga aramidam ita. Kat sangwam ti bunga dagiti dakas nga inararamid mo. Manang. Anong samti ungat ni daddy kan ka? Amumatan no kasano ti kina-istrikto na. Pinanunot mo pa'y kumangamin nga imo na ti ungat na sakbay ang nagaramid ka iti saan arumbang. Tirumbang kan kagat mapilay. Iti kastra. Di kan makapagna. Mangibabayin ka. Husto na itan, Marshal. Pangaasim. Maasi ka kumamot iti anak ta. Nasaysayat lang na pilayak. Tablosahan na makaramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Huston, Marshal! Huston! Ha? Lucy! Lucy! Mami! Mami! Lucy! Mami! Ha? Denver! 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 Pagling ka! Denver! Kumusta ang tirik na mading ko? Mayatan, Manang. Napigsa akon. Sigurado ka? Wen, Nasayat mat nga rod. Sigun iti doktor mo, mabalin mo ka ng tirumwar inton bigat. hasto mata. Makasikur ngamin dito hospital. Kaslakarkarok agsakit no dak ditoy. Ti kunamkit di, makabulbulakbul ka manan. Saan mat, Manang? Urayan tabiit ni Mami. Sigurado nga agturungan dito'y dayjay. Ni Daddy ngay. Kaslasan mo't ngayon imay dito hospital. Saan? Kaputa makumikom ka dagiti mula na iti garden. Di ko naglakit din namatay akon. Iti kinapkabil nak ni Daddy. Nang ronay di nakita ka natali mo daw ni Mami. Nakita mo ti bunga ti kinatangkan ti ulom? Agnakam kamat siguro itan, Denver. Mawatak matgid din ni Daddy No tibiyag ko ti kasukat ti kinalanggong ko. Talagang awanin mabalin ko. Anya ngay nga rod, ket nagbaso lakmat. Di mo gurguraan ni Daddy. Nagbasol ka. Isu nga awatam nga rod ti bunga ti madi nga inaramid mo. Amok apa ng disiplina na laeng day taken ka. Ito tanaimbagkan. Agpili ka.Ag-eskwela ka, wano supplyan ka laengen tagmula ka itinateng. Aggardin ka siksika, tapno mapadasam tiriga tibiyag ti may sa gardinero. Masadot ako nag-eskwela, Daddy. Ipadas ko lang ang tag-garden. Adakin ka tayo, Denver. Nasayat mo gini. Tapno mapadasam matagrigat.
Sana tayo talang aggas-gastos tamom. Daddy, Agawid ka nga ro, DJ Ili. Tapno marugyan mo ten adalusan ti pagmulam. Siya kung timakam mo agumatang kadagiti ka sa pula mi jay. uwan daddy. Kita man no makaanos ka. Aramidak amin akabalak. Tapno masursurok tag garden. Wala. Tangay di mo matkayat tag eskwela. Aggarden ka nga ron. Sumurumanan diri kinaka. Nas kinalabanak tayo tayo. Tinasayat. Agpisukak mo na ni Tidram. Bayat tayo tayo. Tanalamis ti danom akargana. Anong sakan? Ti makaaramid ak mananit sa narumbang. Antyakon kaya tasublyan dagiti bisyo ka. Isung ano sa kun ti agoper itinalamis at anom. Denver! Agi na nakapayan ako. Umay ka, taday na ka merienda. Aglinong kapay tani, kasta unay apudot na. Huwag nga ron, mami. Nagsakit ti darang tinit. Imbagmantan na kaumay kayo. Kanya nga iti inalang amirinda, mami. Inlutuan ka iti arena, anak ko. Ato Adda pa'y lining takamot Kan nagluto ak mutla ang itidikat. Ala, agmerienda ka pa'y. Huwag man. Apag iso, mabisina ko, mami. Agmay sa kamot, anak ko. Sa dinungay ti ayan ni Berto, kunak man no'y may nakakinaduan nga agabuno. Kapampanaw na lang, mami. Mapanapay ka no ilinong tinwang na. Agsublimot lang hinton madamdama. Kasta ka di ay na, nagdakulan tikimot to nga manak ko. Hindi kay samutan mangmangan gapo iti katatrabaho yo. Saan mo, mami? May kawak lang siguro iti trabaho. Iso ako na makimutunga. Nagrigag gayang daggarden. Awan tinala ka trabaho, anak ko. No kumata dimngag kakada kami idikin ni manang mo. Di saan kumamot akas to'y tinamay anti amayo kan ka. Okay lang, mami. Mawatak mat ni daddy. Basol ko mat. Iso nga anusak nga rod ti kastoy nagbanagak ita. Denver, anak ko. Adadagiti gundaway. Akas lakayat konti sumuko. Ngam tunggal malagip ko ni Roxanne. Kahit ko tagpursigi. Kahit ko nga'y pakita ken kwa na nagbalbaliw akon. Ipakita ken kwa na. Ngagsalsalo kagak para iti masakbayan mi adwa. Kat patsek. Adumtang to ti panawan nga agsinublian kami ken ni Roxanne. Papagayam, padaanan inton bigat ti may kadwa apaset ti surat ni Pagayam tayo a Denver. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.